Feketić mesto kotre zoz regionalnu drahu Novi Sad Subotice skapčane zoz Lovčencom, Srbobranom i zoz Vrbasom. Tam žiju uglavnom Mađare, Serbi i Črnohorci, ali je jest i Rusnaco. Prave jednoho naščivelizme u jeho obiscu. Kotreše nahodzi u Mirne i u Lički u Feketiću, mesce kotre tot penzioner poljubel tako i po priseljenju. Narodzeni som 51 roku u Novim Orahove. U Orahove mezi peršima generacijami co še doseljeli Rusnaci z Kerestura do Orahova. I tot period pametamo i Šilijak bol češki i nje bol bohati z drugim, ali tam som odrosnul, tam som mal perših pajtašoh, jak Rusnacoh, tak i Mađaroh, tam sam naučil z njima i mađarski i serbski sam naučil z njima. Po čemu osnovna škola nje bola do 4. i do 5. klasi, kad mi iz Orahova putovali do Bačke Topole i na srpskim smo završili osnovnu školu, i štrednju školu, ali kasnije, kad sam to završil, već kad sam išao do vojski, posle vojski kad sam še vracal, već kad sam še nadal, že da se ipak treba u živoce veci po sinu za Orahova, to mnje ponuka. Zoz Novog Orahova prišel živ do Subotici, gdje še upisal do više ekonomske školi. Istočašnje robel u Sizu bivanja, ali aktivno bavili fotbal. Na fakultetu upoznal Judit, svoju životnu soputnicu. Draha i robota ih odvedla do Maloho i Djošu, a potim do Feketiću. A u Subotici to bilo varoš, to bilo izazov za mnje, bo tam še normalno inšak žilo, varoš zahteval vekše i odvikovanje od tih, takže som še friško samostajal, jak som bol podstanar. So s klubom som išol na pripremi, išol som i na letovanja i žime i vljece, ali kiljo to obavljavski z robotu i dozvoljavali. Takže tih rokov som bol aktivni dozi na tim planu, tedy boli holandijski komitet i s obzirom, že som Rusnak i u takvoj mešovitoj sredini som bol tamo, som dost bol aktivni, takže som vozel 79. roku vojvođanski radni akciji u Segedinu, u Mađarski. Znači, bilo me i na radnih akcijah, bilo me i u sportu, bilo me u politiki, takže som i vozil razni delegaciji Davidza i Orahove, kad sam už mohol vidumati, že da ih vozim na Panoniju, kad prišli strani studenti, kad smo ih vozili do tih velikih fabrikov, Sever, Pionir i to ti fabriki veliki, co da se predstavljali jak Jugoslaviju staru. Poljubal Feketić i ljudzoh kotri u njem žiju. Mentalitet mu odvitoval. Švitko še zvyknul, ali vjazi zo s Novim Orahovom nje pretrhoval. To ti anegdote z Orahova Šilijak, kad še stretnjeme s pajtašami, Edelinski Mihal, co teraz predsjedatelj društva tam, Magoć Vlada, to všetko pajtaše zo moje ulički, Raz Ljubo i da nje zabuzem i ostalih. A vročno še najzeme tam, to ti stari bavljače co boli za Slaviji, takže povem, že sam u kontaktu z Orahovom, znam co še dešava, teraz bilo nacionalno švetov, še sam tam, ljubim pojít na Bali, keď še organizuju, abo u Subotici, zapoznáme isto naših ľudzoch. Takže i to ti kulturne potrebi, co teraz tu može biti u Feketiću njet. Ja nemal nejaký problemi s tim da še uklopim do toho štretku. Hoć mi Subotica može biti chybi i nedostava, ali často ja u Subotici, abo privatno, abo službeno. Takže ideme mi i do Segedinu často, Gudzivki i tak. Vjaza z Rusnacami u Novim Orahove, Verbaše, Kocure, Bačke Topolje?
A tuta vjaza ona vše postojala i mal som tih ľudzoch, jak som moji rodiči boli živi, da sam častejšie išao do Orahova, ali teraz preto ti kulturni dešavanja u Orahove sam še prisutni, kada jaki sportski događajec i tam idem, poneže oni eto u Orahoveš nje zabuli, jest memorialni turnir pošvecenju mojom ocovi i to še otrimuje každý rok u maju, ja še tam prisutni. Takže u Topolji ľudze teraz vše veci ih jest z Orahovac, co idu do Topolji, do Subotici, pre školovanje, pre budućnosti druge generaciji. Takže ja to razumim, a potrebujem všelijak, tam to što u Orahove organizuje, kelju ih malo jest, ali su aktivni. Ali že je Delinski, to moj sušed, Magoč i to všetky sa tam trimaju to na visokim urovnju. A teraz, jak je život u Feketiću? Život u Feketiću tu bar mirni štredok. Tu še baš fino skladaju i Mađare i Crnogorci. Co uglavnom u strukturi stanovništva to oni uglavnom najveće. Ali jest u ljudzoh, jest i da skilja Rusnacoh, jest da skilja Makedoncoh. Ali tu ne bilo nijaki problemi taki na te etničke osnovi. I Lovčancu oni všetky ljubia, to ti moje pajtaše tamo uglavnom, kada se fotbal ne bavi, vecka tam zajem, to u tim valalje nije nič, osim to, ali varim, že i skore me poznali to ti ljude, izvestimo še ľudzami, dobre družimo, rokami još, tu sam už 30 roki, jak sme prišli do Feketiću, počali sme z maltene bul holi plastické, tak sme pravili hižu, dobili krediti i veljo sam što narobili okolo te naše hiži, takže ja i supruga napravili sme toto, co. Teraz sam dúfam, že sam ohabel koreň u Feketiću. Pan Hodak vše ljubal fotbal, talent za sport našljidzil od svojho oca, legendi orahovskого fotbala, kotrого šitski volali Tirke, po slavnim fotbalerovi u tim čaše Tirnaničovi. Vjerojatno, že u genoh mojih daco, moj otac bol dobri fotbaler Hvarja, ja pametam, dakus z toho perioda, ali ja inšak i fizičkoj konstituciji i z tim mojim ljubovu prema fotbalu, bo u Orahovi inša nje bilo. U Orahu je bilo jedan omladinski dom, gdje bol jedan stol za stoni tenis, bol šah, mi tam njemali zejanji pojs, to jedan varoš ponuka, to mi tedy njemali. I već dok drugi pošli do kina, ja še našo pajtaša, ktorý za mnou hodzinami sme bavili stoni tenis, hodzinami som bavil šah, to i patre také ostalo i tu še normalno, keď še to vežba i da še da su i posihnje. Teraz Vlado aktivni u sportu, ali častejše naščivljujete niski tereni. Jak se čustvujete teraz posle takového treningu? Odlično. To bi trebalo, kad bi mal dahtom možljivosti da kombinacija veci rižnih sportov, kad holjem 2-3 raz do tižnja, da po hodinu, keď človek ešte vytušira od mori, jak druhý človek. Takže má smisla i to dobre za zdravlje, to sam sam osjetil i u tih roku nastavim, god sam hođen da še bavim s každým sportom, hoć to bol fotbal, hoć to bol kuglanje, abo tenis, abo stoni tenis. Znači, predlužiti co dluže može, ja думам, že tak i medicina govori, že hođen človek i dluže žiť, keď žije zdrav život. Budinok, gdje kuglaše zo Feketiću i okoljiska prihodzeli rucac kulji, bula ruina. Schopni ljudze, medzi njima i pan Hodak, organizovališe i renovirali salu. To všetko
почало давно перед тим 10 роками, коли ще тут стара була куглана, коли тут були праздні мури, і то trebalo všetko ponovo napraviti, animirati ljudi, bo Feketičani oni to ne znaju, i pater trebalo dahto takve agrade i trebalo takih ljudi okolo sebe pozberati, ktorí do ljudi od akciji i su da naprave dacu da ohabija za sobu. A to všetkým treba. Dneška rekreacija je baš potrebna ľuďom okolo takve stresnej roboty i to ti ostali, jaký život máme dneška. Uspjeli smo za relativno kratko vrijeme da aktiviramo građane Feketića. Удалоше нам за кратки час активувать гражданов Фекетичу, Малого и Јошу, подприемницки сектор, пријателјок з шитских боков и закончели сме тот будинок за кратки час. Ту не було нич окрем голих муров и закрица, а тераз будинок готови. Остала ишче една гарадича, обезпечить здрашки. Понеже чешки часи, порушаме акцiju, pozberame penježi, ľudzov dobrej ceky i pre ih donacijov zakončime i totu pripovetku. Граждане sami robeli, donirali poluzenki. Každodnjovo prihodzeli 25 abo 30 osobi rižnih zanimanjov i u tak povez mертвim perioze. Klub teraz bohači za totu prostoriju. 6 roki užisnuju, klub registrovani 6 roki. Skoro ih hasnovani draški za kulji u Verbaše, a teraz konječno i Feketić Buzemac svojo prostoriji i draški. Pan Hodak i jeho tovariš Radoslav ljubja sport i pravja jeden drugom u društvo u rucanju kuljov, tenisu, ali jedno i roblja. U DDR-u sam už 15 roki i tam sam završil i robotni vik, ali teraz už 3 roki sam išće aktivni i tu sam našao razumevanje za mojim pajtašom, gdje smo spojili zajednički interes i biznis, takže teraz isto ostavam zahvaljujući starim poznanstvom, starijoj roboti i nadalje možem kolo penzije da su veći zarobice. Kad priđe domu, Vladu čeka supruha Judit, a často i unučata Mark i Lara. Zeci i ovo divki Blanki, koja za svojim supruhom tiž žije u Feketiču. Mame tu, to doce mame i dom, že to teraz som puščil korenj tu, gdje mi teraz dzivka starša robi i tu maju svoju hižu i mam teraz i unuka i unučicu, Laru i Marka i oni već kad tu pridu do djida, do bavi, s njima provazim skoro každi čas, ktorý ne provazim na roboti abo na dajake druge aktivnosti, takže to mi na poljni bateriji i z njima toto všetko. Može biti, že teraz mam sina, to teraz obo njeba. Barbara, ona po zakončenju studiju še odala i pošla žiť do Segedinu. I on z Bačke Topolji, človek i oni tam našli svoju budućnost i možem povedať, že to teraz Segedin ani nedaleko. To na jednej hodinu mi otac z autodrahu do Segedinu direktno za hodinu tam. Treba mi što ona majica na bretele ili majica s ti četvrtu kava, onu majicu ti propala. Može bilo kako, svejedno. Po tvom izboru. Na plažu da nosim. Za plažu, Za plažu. nam bretele. Moja supruga ljubi to, kad pojdeme do Orahovecka, to je naša nacionalna jedla, už išće skoro rozpitovala, že jak še to pravi, moja masi je dala recepti, pa i rodzini, ju prihvaceli tam i ona všetko razumi i već mi u nas nije problem nijaki, mi trimame šveta i jedni i drugi. Takže tu kračun počinala u decembru, a završava še 15. januara. A teraz, keď me také dachto pýta, že či som bym premenjal u života, abo što som prepušćil. A dúfam, že toto všetko, co še dešavalo, jak še dešavalo kolo mne, kolo moje porodici,
Dúfam, že familii, dúfam, že by mne premenili i nemohol by im premeniť. Ja zadovoljný so s tým, že jakšo to všetko odbavilo i jakšo odvíva, takže dúfam, že som sretný.